Рашили шырав ушкнезем кажал дван жыржывы насла варжинже пушхуна улды чваш салдагеншим межакине дупна. Візіне пурнеде тван ялезінже чилсан бударна. Халі мускаври обелиск шырав ушкне тебір чваш салдагене тванезене шырать. Рашире халі пинитла шыравушкыне эшлет. Шулзырен візем шыршыр салдакшым мизене чавзағыларашы. Ятне живне вара шырден иккіжінне гына балырдаяшы. Пирін шыравшы земде тодышақ варшы керлені регион зенже булашы. Кышалгына візем хаяр шабы жузенже бушхуна херехпилік салдакшым мизене гыларна. Игі медальон дупна. Візенже ширны ятсене вулама евырдан халі ядарлы экспертизына яна. Хышпыр баттырын ятне балыртсанда шимьене дубасы евыр. Ингушетия республики Кинчи шыравжызем самахран, темиже жол пушкырт салдагын даванызене дубаймашы. Мускаври обелиск ушкын вара Канаш районенчен варча кайса пушхуна салдагын шивых шиннызене жырать. Игебинде вун бірміш шулдах вазем карыклы яленчи Степан Зайцев красноармеецын жыммизене дупна. Унданба таванызене білесшін. Халлихе нигамада дубайман. Степан Иванович вуннымыш шарын стрелоксе никшыраллы билікмыш полгенжі бұлны балы. Пинде доғыршыр херехвишімыш шулхи авын уйықын тұқырмышынжі бұчхуна. Она Смоленск облачынжі Угранский районенжі херехсакырут Молдватты номерлі госпиталь жүмінжі бұдарна. Салдагын мошыреде Анастасия Федоровна Зайцева варшычен карыклы яленжих бұрынны балы. Мускаври обелиск шыравушкыны Степан Иванович Зайцевын даванызене малалла жырать. Тень візем баян Канаш районенчи карыклара бұрынмазанда шаққыларыма гурма бұлдарашы. Шавынбегех ветерана евізен даванызене ватшинзе мастума бұлдарашы. Шақ пархадарлы әшіре езір бұлырсан салдак тыван дарықра әмірканлық тубы. Чавашингыларым вале Алексей Енекин, Владимир Синдеев.